Sasha umlamuli lo mfana wasifisa phansi babananga umdlalisi weintombi zabo babananga maqede zimika uthando usonga amasokazi ethi hayi yoshona engasawazi mhlawumbe umfo wamahlala yena mama mina usaphila uze kube namhlanje bafowethu ngaphandle kwendlela amadatheni nje engakho namhlanje ngicela ukuthi isivotele umlamuli kuma Life Changers Awards njenga last year umlamuli wayithola indondo ku best male so ngiyacela na this year futhi siphinde kuyagcina mhla ka-12 September ukuvota uvota kanjena sizobona nalapha escreen sakho uthi Dlaba best male artist bese ubhale igama elithi Mlamuli Mdleni bese uzothumela kwinombolo ethi 41392 bese ngiphinde futhi ngicela ukuthi mangabe mhlawumbe ukhona okudingayo ngoba SMS bizwa 150 makhona okudingayo uzongilandela lapha ku Instagram nansi Instagram lapho uzothi umdlalisi kwi-Twitter iyo futhi leyo ezovela lapho ku-screen sakho umdlalisi_CBC ku-Facebook usewuwe njalo umdlalisi Mlamuli CBC inombolo iyo le 0799439402 umdlalisi wethu ngaphansi kokabana ngolo mafethe zemithando kusona masokazi ethi hayi ngiphehlela amanzi amnyama ugogo womntanami ngiphehlela amanzi amnyama ugogo womntanami ungiphehlela amanzi